EU Periskop. Bolji pogled na uspješne priče iz Bosne i Hercegovine. Podržava Europska unija. Poštovani slušaoci, u narednim minutama slijedi 39. emisija serijala EU Periskop. Europska unija pomaže građanima, civilnom društvu, poslovnoj zajednici i institucijama širom Bosne i Hercegovine. EU Periskop je serijal emisija u kojem vam pričamo o konkretnim rezultatima te pomoći i kako je ona utjecala na poboljšanje kvalitete života građana Bosne i Hercegovine. U 39. emisiji EU Periskop saznajte više o podršci Europske unije za zapošljavanje mladih u Bosni i Hercegovini. EU Periskop. Ne odustajte od snova, pregršt je mogućnosti, vjerujte u sebe. Savjeti su koje često dajemo mladima kako bi ih motivirali i pomogli razvoj njihovih vještina. Međutim, ako su dugoročno nezaposleni, demotivirani i nemaju dovoljno znanja o mogućnostima koje ih očekuju, vrlo je lako da će se ovakvi i slični savjeti ignorisati. Srećom, Your Job, projekat koji vode Mladi za mlade, nudi brojne mogućnosti koje ih pripremaju za izazove tržišta rada. Kroz profesionalne orijentacije, kvalitetno profesionalno usmjeravanje, prvo radno iskustvo i poduzetničku praksu te poticanje dijaloga i aktivnog uključenja mladih u tržište rada, projekat Your Job od 2019. godine aktivno doprinosi boljim prilikama za mlade te je do sada u projektne aktivnosti uključeno više od 1000 mladih osoba. Organizovano je preko 100 obuka i seminara, a 130 mladih je do sada steklo radno iskustvo kroz pripravnički program, 60 mladih pronašlo stalno zaposlenje, 50 je zakoračilo u proces samozapošljavanja, a 4 je dobilo i financijski poticaj za razvoj poslovne ideje kroz podršku projekta Your Job. Ankete i istraživanja ukazuju na nezavidan položaj mladih i nezadovoljstvo mogućnostima koje se nude, kao i na manjak mogućnosti za razvoj vještina, znanja i samopouzdanja. Tome svakako doprinosi i manjak usklađenosti tržišta rada sa obrazovnim sistemom širom države, kaže Miroslav Valenta, voditelj projekta ispred Caritasa Bosne i Hercegovine. Još jedan segment projekta koji ćemo raditi jeste gdje ćemo ponuditi i trenutno je raspisan natječaj za savjetnike, znači za osobe koje u omladinskim organizacijama, u zavodima za zapošljavanje rade za zapošljavanje mladih, da im omogućimo da završe tu neku obuku za sticanje za pasoš kompetencija, a to je jedna metodologija koja se za ranjive grupe omogućava, znači da bez obzira da se radi o mladima ili nekoj drugoj ranjivoj kategoriji, da se prepoznaju koje su to vještine koje mladi imaju i na kojim se onda kasnije dalje može raditi. Kroz projekat su do sada osnovana 3 savjetovališta za zapošljavanje u Banja Luci, Čapljini i Mostaru, gdje uz podršku stručnjaka mladi dobijaju vrijedne savjete za uspostavljanje kontakta sa poslodavcima i praktične informacije o traženju prvog posla ili pripravničkog staža. Aktivno se djeluje i na uspostavljanju dijaloga za usklađivanje potrebe i resursa organizacija civilnog društva, preduzeća i institucija, što je prepoznato kao veoma bitan alat za unapređenje prilika za mlade, dodaje Valenta. Primijetili smo pogotovo u zadnje vrijeme, imamo u Bosni i Hercegovini vrlo visoku stopu nezaposlenosti, posebice nezaposlenosti mladi, a s druge strane veliki broj tvrtki koji ne mogu da nađu kvalitetno osoblje. I pokušavamo nekako mijenjati tu paradigmu, da im kažemo poslodavcima, objasnimo da se fokusiraju više da zapošljavaju mlade ljude i zaista ulažu u njih i da onda sebi kreiraju djelatnike koji će sutra biti visoko profesionalni i koji će im ostvariti daleko veće rezultate. Kroz nastavak aktivnosti 500 mladih će dobiti poslovno savjetovanje za pokretanje održivog preduzeća kroz samozapošljavanje, te da uz posredovanje savjetnika uspostave kontakte sa poslodavcima i obave pripravnički staž, to jest prvu radnu praksu. Valenta kaže da je veoma važna i uloga poslodavaca kojima je potrebna motivisana, ambiciozna i edukovana radna snaga, a pritom nude profesionalni i stimulirajući pristup kroz angažmane mentora. I na početku to zanimanje nije baš bilo veliko, no međutim nakon prvobitnih nekih pozitivnih primjera i nakon pozitivnih reakcija koje su imali i mladi i drugi poslodavci, taj interes se zaista proširio, ta informacija o tome kako mi taj program provodimo
se proširuje među poslodavcima, tako da imamo veliki broj poslodavaca koji su zainteresirani zaista da prihvate mlade, ali ne u onom smislu u kojem, pogotovo možda u našoj kulturi, se često podrazumijeva da su to mladi koji su, kako kažu kod nas, kad dođete negdje samo da pravite kavu, da zaista ljudi u tim tvrtkama su spremni, znači prvenstveno da razumiju da su ti mladi došli tu da nauče nešto, da im osiguraju pravu mentorsku potporu i zato ćemo imati posebnu izobrazbu, program izobrazbe za sve te mentore koji budu angažirani, kako bi oni uvidjeli da mentor ne znači biti kao samo možda neko ko će potpisati neko mentorsko izvješće, nego zaista biti osoba koja će toj mladoj osobi pomoći da sutra eventualno u toj kompaniji ili eventualno nekoj drugoj napreduje. Your Job poručuje svim mladim: nemojte odustajati od svojih snova, bez obzira kako se činili nedostižnim. Iskoristite sve prilike koje vam se pružaju. Ulaganjem u edukacije i neformalno obrazovanje unapređuju se mogućnosti za razvoj karijere, ali i samopouzdanja. Evropska unija kontinuirano ulaže i podržava inicijative koje aktivno rade na poboljšanju mogućnosti za mlade, kako bi zajedno kreirali budućnost u kojoj će na najbolji način prepoznati i ostvariti svoj potencijal za dobrobit cijelog društva. U ovoj emisiji saznali smo više o podršci Evropske unije za zapošljavanje mladih u našoj zemlji. O ovim i drugim temama čitajte više na web stranici euinfo.ba. EU Periskop. Slušali ste još jedno izdanje emisije EU Periskop. Emisiju realizuje Infocentar Evropske unije u našoj zemlji. Lijep pozdrav i do slušanja.